na kwe misingi enge nayo iria muntu ethagira aciakirite. Na bobo nebudenge anda mono tumenya ati musingi juria muntu aciakirite nontu nwa wengwa witharatarite ngarama na kona mawega ja musingi jo wakwenda kugwaka ijo thajo bugi mono nontu kiri waki bwawe na taraga ngarama agatega negepindi keng'ana ati ya musingi jo gakara nontu inyalonge vete ne mataga mono na igie tominande mwaki ojo gochiakira wengwa muchingi jojo agatonyithia na kainivovu murungu nontu aria murungu aete involved gento keu kionde kigwakwa igekinyanagira na nontu bonto bo dengienda tutegera maandiko nikenda jakomba gututongeria na yagatutethi kumenya uria tumba gwaka musingi jo mwega no uria tumba kwinyangia misingi iria twithirite yaki either in our families kana yaki nyangwatanirone yaki ndene mugongo joria turi kana nya yaki antu ara witaga ngugi nontu tugo tumba gukarwa kwe misingi twethara gontu na gontu nejukagia mtu kiomba komenya atire jojo mbithirite na atanka kajo andu na jojo na yukwenda jonge jo mweru na atanka joaka na atankomba kwenyangia jojo mukuru mpumbe gwaka jonge jo mwega jura yukundarima. So mutegeri wakwa ngakuromba tutonyerene maandiko ikura Mathayo mwari jo mugwanja mustari jwa 24 na tugeta na mbere kuthoma Jesu agitutethagia nkathoma na ruthiomi rwa Kiswahili. Maandiko yaruga atiri, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake lilikuwa kubwa. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama mwandishi ama si kama waandishi wao. Kwa mutegeri wetu keja kuthikira ruteto ruru ruria rieguru hakibaire jonda rikia gukwira mwaki ndiria mwaguciakira no mwankatare ngarama na ndeja kwina mwaki wa mwire gwaka na gitega gaka nonto gwaka igwaka ende gento kere atavitherie gata consider musingi nare kwa gwaka maandiko yaruga araigitire gamba gwaka muthangene antu gutageri antu aria muguo jwejere ne kondoria kireja na kiurutani mwako jojo ijo agwire na yorerekana jotagwire akia igwa yoko gwa mpu ende inya barabare kuraja ibaigerwe nonto bwa kwethura igitare munyandire o consider kuthithio onto oga consider kwambio onto no thugani ate igwa kwithitheria no thugani ate gote mtonge kuthingatete batika kwenda gukwira o antware ore boro kuthithia kero gwaka we na thingati kwe anto bai nyuma yaku no kwethura tena taito no kwethura inyote no nene bati onto bunda boro kuthithia dena motoro dena yotoro kwe na anto bakuthingatete kwe na anto bathoma gakere ogwe ethura ni onto bobo ego kuthithia wethura ni onto bobo yo kuthithia kwe na mto kathoma kuma kere ogwe kwe na megambo tokwita tokauga otoro ibwakwa na ande kwe na nduke yumerete ni nyamugambo yumerete kuga otoro no bobo lakini ankwanda gokwera otoro te bobo ake kwe na bonge boria Jesu atorere to tothuranirira haratoga karato marungu rwa riowa
ko nyumegotora aja Africa, nyumegotora aja Kenya, nyumegotora rungu rwa riũa goyange tugeta kokwe no toro bonge kire barabeteketie na igeto mibura bundo kodithio bati kodithio kemenyaga bwe na impact kana bwe na muguzo ibo koringithia mtu na ibo kwa muafeti ya mtu ngania na nya ogwe ko ni onto bo bwega go consider no tegera kiwo kodithia re no gikutethia ige gutethia mtu antwana ige kurugura mtu metho akona horia bati gutura ige gutethia mtu kumenya horia bati gwetana na Murungu ige gutethia mtu kumenya horia mtu agwatira mana wageru athari magwa no ntu akibaba ibaire no mwagwaka mwako jo moe na mwako jo jo kana material ende chionde ikothokanga no ntu bwambio kurega gutegera musingi no to bweko bo waberetie kuthithia na wa investigate your mind, your energy, na your resources, na your time. But at the end of the day, kebut kirutani keja, ke kondoria keja, ontobobo botomba go staimili, botomba kwirongeka. Imanto jama ingeto shiamberia. Mereti bia relationship. No kwedo kinyane indogo wambetie na mto kana chore. No kwedo ingoge wambetie. Kinyano kwedo ingwa tanero wambetie. But how is the foundation? Na ate musingi jokari imbirengo ekuogwe derogo amba yonto bobore imbio gotegete maumero jethero jai mbio igitareu igeto mimwaki obaire akweja kambia gwaka na kande kwa mandiko ne jorande kikerekanero ndaikeneje arero aratega hantu arabati gwaka arathogania boega nonto atogere gwakanga araka ntwara kwari na musingi jo mwega haraka rwarene rwa iga arategera rona iga riro regatoma kiria ngwaka na nyombeje yomba kurungama ende nkeja korega kwakaja nkagya thina ja mwenzangu nimwaga mununye kuthomaga na bara bange bethiretwo bambetie manto jate musingi na jwama nonto ndira jagwa ija twitanaga na ikyo mbugaga ibwega muno tokathoma na experience yanto bara bange okendaga mono kuthoma na experience yeku no to experience yeku tena time ya kuthithia correction kutena nafasi ya kurekebisha hendo thoma na mtoro ngene ike kithomo kenda na agwo wonora ngania thithe tote keje gutonya mutega ona juria so mwaki ujo baire na thomere from the other colleague na rauga nteka muthangene ngaka rwarene rwa iga no to igare ire bikina ire kami rekomba kugwatera mwako jojo na mariko yaruga araka na rojoria na ikojoria nyombe eragio kumiro haikojoria anto baige baraja korionga gakuna baija bagakundu nyaga chaiku erombe nyagwa community family yawe kethwa na ari nayo arona anto akomamaga arona anto akwithaga intobia bia bata. Let me tell you, the dog akagento kena Murungu, the dog akagento ge okumithia Murungu agotethetie gikake tharimo kiregwe gikake tharimo ke mto wonge kegatethio toro bwa mto nonto kera gitumete we muoyo nekenda waketha Abraham arerwa atire gakutharima na barabotho katharima bakatharimwa. So whatever you do in life ina muguzo wa kipekee kwa maisha ya mtu ibwega kumenya bora okuthithia kwe mtu okuringithia uturo bwawe mandiko ya uaraka na igwaka mwako jojo rojora kiurutani kereja hende mwako jojo yutombere kwinainwa Murungu nako ene gwaka na kiro gwaka mweri jojo wa ere kiro gwaka mweri jobo gweta jwa Valentine gekeya komomorwa inja ijinge nyima moragwa mweri na jojo nonto wantu ko tariki 14 enya wontegete inkomenya we na ndirwe tariki 14 kwe mebango bangete hora dengendo okoria na tere jume tariki 14 imbi okwenda gwaka bo kwenda kuthithia na ithuganiro we na muchoro jo wochoretere out yo bangete gweta wetete gwaka nje muntu kana ikomomora wetete gwaka ngwatanire njega na Murungu kana ikomithũkangia wetete kuthithia uturo kana ikwenyangia uturo thugani onto bo araka arena Murungu araka rwarene rwa iga
na mwaka jura rungama Murungu ategutethia mwaka jojo mweri jojo kiumia giki twitite nkomate kiaja waka kirigwe. Hallelujah. Ndene ukwira Johana 21 mustari jo 25 yokauga ikware na mwekoro Musamaria arachemana na Jesu kithimene aramuromba roje na Jesu ndera murombera roje mwekoro ojo ararega kumukundia aramoria indogo mbitwe nayo gategate kama Samaria na Moyahudi. Mwekoro ojo araeja na rogono rwa musingi araeja na rogono rwa murombere jura bato ethera jokiromba gwa nebaithe ariugaja no tutwire kurombera kiremene giki ikyo tutura kurombera na nio baba bejaga kuromba na kinyari ndego ciarwa ndeja ndeta ibanda ndeja gwitaga igongwana biakwa ndeja kuromba maromba jakwa ndeja kwaranira Murungu wakwa kiremene giki ende kiuria kirankoria kia mwekoro jo Musamaria ni nyawe ntethia mutegeri gukiuria kana nyonchokerie deria arombaga kiremene giki nonto netherite baba bawe eja bobo jo we na bethe bakirombera kiremene giki imbi byarigererie murombera jura barombaga na jore akoromba Musamaria ojo mwekoro aremwe ikothire rwa nyonta yo maramari no twariwa kiremene giki baba ibaromba iraku na ikyo inyani bejete kuromba tandi nkoria musingi jo ethekite okethwa yote garoraga muntu murombere jojo okethwa yote ochenja mukari jo muntu kuma ndene. Why pray on that mountain? Bandilisha kwe medhitherie merombera metera medhitherie manto etemene nogoteka rigerie gotoria okombone mandiko jaretwera mwekoro hojo are mumaramari na inyake aria na Jesu no mumaramari na inyake aria na Jesu kwento murume we nyomba ende murombiwe na naromba gora bethe barombaga na karombera ara bethe barombaga kiuria ni atiri mutegeri wakwa imbi rigererie kirima kiki mugarura ko ikuga no mwanka mesingira twethero to yaki nete to chenjetie to menyangie nekenda tomba kwetha tona ndogo na ndio ngenjaga na Murungu na nekenda tukombo kinyaneria iroto bira Murungu ekirito turone bwetu. Hallelujah. Natakwenda kuga mutegeri wetu oria ombo twitera nyonta horombo to satisfy agatonyiria agatombithia nama naga twitero thoku na weia imwathani wenka madika ruga mwekoro ojo arero atiri urenge menya no gukuromba roji urenge muromba roji rwa moyo mwekoro atari na kuguorerwa no twarenge kwethwa nare na kuguorerwa harenge menya ora baromba gakiremene giki no ojo nande wejire bara baromba gora batanona hendo naru ade gochemania na ora ororomba goiba jojo no ororomba goiba baba ko naru aeje no ankora nangarure but the human did never have a revelation. Murungu ate kwako guorerwa rukirirwa narua nekenda omba komenya murombere jwaku muthithire jo manto jaku iyo gwetia kugarurwa nekenda omba kuona maumero jamega nekenda omba kuona machokio jamega ndene ukuri Korintho ya mbere 3:11 kauga Yesu newe musingi jwama. Jesus is a sure and true foundation. Anytime okabwa gwaka na kuromba wake Yesu agutethetie hakegoro ya Kristo nonto Yesu atina inagua Yesu tero achindagwa. He is always ever winning. Atentu kwe mwana chindwa kwa uneromba yako muroko thithia ogaka kirewe. The other day dategaga yukura Zaburi egana na 27 kamostari kau kambere karuga ntora kana nyomba ere mwathani Murungu ate akete haki ngoge yothe ribaitaga datega ndona na Murungu ni architect manto ya haki Murungu ate nyuma na nyanda ategera ukuma kiambere ria teka kwenda iketwa ngoge gwaka nthi guru eje uthongi boto kuona kuno mwene ko design
kwa wariuga kinya buro kwenda kuthithia ogwe orenjere ngoro no ko designere harera Daudi bere otara tunganwa keune Kenya kwe honi ndakwijie ini ndagwatithanagia mendende unamekia ndere ware gento jagotekio nekitware ganto teko but Jesus made us something na twetherie gento meaning that naiye kwaka na nyabu wakwenda kuambia kinyango gwe kwenda kuambia you need Jesus no gwetia kirera kuma kirigwe no gwetia kirera kethura kiwo gwaka kigatura kigakaregita rera acha no gwetia gwaka na Jesu ntukwenge ndategera dane kuria Jakubu 3 mostari jwe 15 yoruga kore ome wagikoma ngakuthomera mutegeri kwe ome bonkoma kwe ome bo morungu na kwe ome bumenie na mwere jojo na ndiromba riakwa ni atiri otigwatira ome bo bakio morungu ene Jakubu 3:15 irugo jo hekima hiyo siyo hile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya binadamu na shetani. Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo mbaya. Verse 17 ikauga, lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kuyasikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina pia unafiki. Bwana asifiwe. Kwa na ome bwa gwaka maome jaiku number 1 tokwigwa ome bwa umenia na umuntu ome bonge bogweto bwanze goro eje boretwa earthly wisdom ewenge getwa sensual kumania na omuntu kumania no rogo tego kadogania no koni kwagerete na iwe na kare getwa demonic kwe na ome demonic wage koma bo shaitani na tokerwa toga atumera ome bora ke waki either bwa ngoge either bwa anja either bwa motorere. Seek the wisdom which comes from above. Don't tell bweto bumaga kere morungu aritondera beta bedera aritoba Yesu bakwedera Joana Mubatithania agitana na agitana aritoba awe koromba na bobeja kere Yesu bamwera Yesu tuitane koromba na Yesu abera na ndesiri neje ndirabo kiromba garomba geni atere baba wetu rore iguru ala beregereta bakero romba ni oni ende Yesu arabera kinya oni nde na cover kinya oni nde na covering yekwa yumete kere baba kwa kira kiondo kwenda baba no mbo ukiraun no mbo gokoa kwa romba baba kwa jarabonia umuhimu bakwetherwa wena baba wena moshiari wena covering wena okaria wena security kuma kere morungu no to nya Yesu ojo no tethio bwa webo umaga kere baba haruga jara nkothithia ndithagia urambonaga baba akithithia na kire baba anenkerete nikyo ndabonenkera bwambere thiri kareni nayo yora baba mpere ngwataniro wendo urumwe hallelujah no to ndere baba re control gotege ntokiomba kuthoka kwingia tomya gotwera atire ome bwa kinthiguru ome bwa koma ome bumenie na ome bwa muntu po bweke kando. Seek the wisdom from above. Ome bumete guru na guru rekara mantu amega mpendwa ndera wambia gochwa iriga bibikarage guru ke baba gotero toro bwaku buteda bweke makania whoever will see you akona ga iriga no ntoto tapu inya kuma ndegoro nache menya inya ndegoro limited inya yeto limited no wanda the Bible kwa dane kura de saburi barasi ne durana irwa no ntobo agita dandoa hende inya komba na yumaga ke morungu meaning no thithia whatever you can
But without the help of God, you can never go far. Niromba yako mpendwa, hata ukambia guchwa ume bobo bumanagia na morungu na bora bumage goro nekendo komba ku overcome what is in the world. Jakubu moithano kauga atiri uketha no kwaga ome, uketha no gutaukirwa romba morungu baba na waga koha no ntwaruga atiri kiregwe ha ome bo ubakyo morungu ibo kuonora. That wisdom from heaven, that wisdom from God, it is affordable in him. So when you go, aruanga koa hakuthomera mwendwa wigwe mstari joithano ya Jakubu yoruga atiri lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu na hakemei, naye atapewa. Kwekyo wagete wagete ome baba ikwira atiri romba ome wakorera mwana tigo mweta jenzi etena skuru okugwa gukora muno tumba kuthomithia mugwitana mwana ojo utumba omone njira. You have the responsibility gugechio the mwandu no ombe kuritaya lakini utumba kuritaya kwa muciari inyoga korwa kagia maka murungu wego turona aritwa murungu baba tero twamweta murungu jojo no to bakwetho atana kora na tutakora kiwe. So every time itogwetie counsel itogwetia kuonerwa gutethwa gutongerwa na ikia kuga ndombe ninkaboa na winge. Hallelujah, Bwana asifiwe. Yene Juno 24 mstari jo ithatu aretwira nyomba yakagwa na ome ende gukara ndene ndi umenyo botomaga to nyomba to twandene mtomba gukaraku nyombero ngamero turo bwa muntu. The house is your life. Otoro abo akagwa na ibo gwetia morungu na ome bwa morungu kombo obotora. Currently kuna changamoto nyingi mono tegi uchumi social life unete thina nonto andhobo the bare kere kerera kya chore kote komba kwa identify mundo no na ina paro no nete thina je ai kuno kiendera wakadhi makara kamelita sete melita aigo kinyano madiko yaruga korethwa kwena mpio mono paragwa tuogeni parathithiro kamonki bomba kwiruteria ende akiojo kaya toko ongera kamonki gaka kenda kongere kabomba at least kugwana kamurutera arajokia kiroko kiare na njoke are kijoka kiare gikobra arakerekera monkine na madiko yariuga ndere njoke uyaigero morutera ywa mwanki nyamwera tamburo kera njoka era ikonjania na njare Paulo hanto bantoro baikuona baramweta murogi no ntora thitherie ainainerie njara njoke untwerera gwa. Mpendwa nkwenda gukwera kuri achore kinyabo bekerete ando bekerete karera kachore intuera negwete mwankijwa kerundu omotheru nekenda omba koba smoke out nekenda omba koba menya nekenda omba koba inainia nekenda omba gwi separate nabo. In the world of today when a wickedness it is high time to onete antoba akwe na anto iboba omoba obadhiria tengo atanirone tenja tengo gene everywhere. But it is God himself. Ogtotethia kenda baringithio kamurutanaga kirundu mwathani mwankijojo amuringithia abatekara na bamberia gwito kambia gwito bode na tawantere tekoba tekaba gutete inkomeira chiendene yao itumeria murungu wendeneku. Hallelujah. Murungu no bata amberia ndamu mobango jo mwega munda na jwa endeni kiambere dijere komnidhano mwaka 24 hamo ditheria kamunda hamo andera mete ematunda kenda mutana akaraboega mandiko yarembera mwana ndamu ojo gwetwa ndamu mokorojo aragio ntobwa kuibangira tomanto tongeaja inya wakwetwa kuibangira mpendwa na no gwete mwathani agotethia agostiki ke plan yawe mandiko yaruga ndene kiambere ria ithato mostare jo mbere mwanke komi barathekera nkoma joka
barata giuta tena plan ya Mungu na ndera betera giuta tena plan ya Mungu. Maandiko yarembera, the plan of God was thwarted, the plan of God was destroyed. God had a foundation ye jaga ke mwanadamu, but mwanadamu ogwetwa Adam, he messed the plan, then God given plan. The intent of God was thwarted and destroyed. But I thank God unto Jesu arekweja. Nejera na shokia onda. Neja gotora na rua tere. Batweto na inya. Hallelujah. Jeremiah momo stare jua komi. Ne komi ne mwaruga. Howe Jeremiah ndio gweta. Nonto bago kora. Na nonto bako enyangia. My brother, my sister, you need to be on a mission. Begorono te yete ndionga. Otemo tari in the gorone. You have come for us an assignment. So in your life, no one call live otoro buena getomi. Etomika number 1, kokora, mesingi, eme. Era wedere tankoma kete. Ija kedi you akero no jogu. Morungu na koete inya. In the book of Luke, chapter number 10, verse number 18 and verse number 19, Heriuga, Jesus has given us the power. Howate kote na inya. Problem gote kwando chiete kia. Morungu teka utiganeretie. No ruga wetochwa Murungu inare. Ina utochwa Murungu. Biblia ruwa dena John 4:23-24. This is a time that God is searching for a man. Wata kikula Saburi 10 verse 20. Ruga Murungu anachionera mtu. Yawe Daudi, a man after his own heart. Nandi no ochwa Murungu we. It is a time omenye we na inya egokora we na inya ekwenyangia kila kiombe kede ne otoro bwaku. The other day derera anto ushirika kanisa ni atere nuije batwe oringana ra tuirogete inya koma totegana kona tena gintomba gututhitheria nkorukira tuithitheretie ito bara tuije gwetekia manto jama ya keja atuthithekira ito bara tuije gwetekania na ati nya thutangare wetete Nairobi otekinya ito bara twetekagia nyombeje no mpetherwo ku otuko ito bara to mama twe no guwa twe na security twe na babdi wire electric twe na sonyo rungure nya twe na CCTV but wo mami ko bado no gukira nkoma no gukira wamba ko twetekete manto jama ya ke negitara kwithitheria eta wa self deliverance. We kombo ewengwa. Uge narwa nkogita gamba. Ntete kanya na waya kaire. Ngokora musingi jojo ogua. Ngokora musingi jojo akorea gwetekia. Ngokora musingi jojo odho. Ngokora musingi jojo andabashia korevia. Ngokora musingi jojo maramari. Na narwa ngwetekia waka nawe Jesu. Hallelujah. Every good and the proper foundation. No mwanka yakwe. No roga aka yowe. Jesu na arekiria ngoge. Igeto mitwana sabato. Sabato yuga na mwathani Murungu aikorekia gwaka nthi ngoro yonthe. No thongi bubu eku ara nogo kantu kwe mugwanja. Sabato yugaga rest. Na Jesu no sabato. Wewe weteketie Jesu Kristo we na haki. Eko enjoy otoro. Eko nogo kwa merigo yonthe ro kamatete. Nande bato torigwa jamu adhani ate kombo kamata. Na iginya to midhaji we na stress. Iginya to midhaji okorera. Iginya to midhaji okuigwa jao tio na nyamo dio mwari jo. Iginya to miokwa na jamu ano waterekia mathomo. Because even now you don't need to surrender your burden unto the Lord. You don't need to surrender your family unto the Lord. You don't want to surrender your business unto the Lord. Hinyada aji ndegoro kolokere tamanto jamu. Waiwa ukamatite okoje bwate manto jaja teagira. What kind of a person are you? What God do you carry? May your God rise up today and they give you the strength. Hakombithie koanda na goaka kiro kwenda. Ezekieli that said erugata. Urai ko Murungu ajera mtu wetu Jeremiah. Ezekieli, amori Ezekieli. Na mendende jerewe. No kuona jega atora imorungu okomoria. Na wa Murungu aikoria no ntiwa we na wa musu botoro bwaku. No tondane otoro bobo. Oteke wagete. When the pure the Murungu ejene inya all the resources God has given you. God has given you the opportunity. He has given you the strength. He has given you the Holy Spirit. It is your high time now to rise and plant and build. Ujenge.
hata mimi nijenge kinyani bati kwanda teka ndarekia kinyani bati gwaka teka ndarekia nonto kwe jama inge mono kwenda gwaka kwe jama inge mono kwenda ikwanda kwe jama inge mono kwenda kuona yake drive in my life ingwetia gotethwa nonto ntiomba nya Jesu na gotethe tu ara kameka kabarine kala kaka zamane Biblia rugata ndiraitia no aromba agita roja ya rongu itanto itaroja ro clear water haitandamu ainye romanto ya mwinyeria jajeta kodhia ma assignment yotoro my friend ne wetia murungu kenonti kereo yes but no wetia murungu anto bareo bogotethia no wetia murungu ara sweat ara itaroja rotharike na Biblia iruga na mwathani murungu babora weguru aratuma muraika areja aramwekera inya. I love that. Aramwekera inya nekenda gwaka kera kiare gyo tutethia kenda konywa gikombe keke meia na kenda konyokia mathena jeto na kenda konywa gikombe giki no ntu ikiare gikiruru mpendo kiro gwetia uketha Jesu na athetherwe ne the kenda gwa accomplishment ya when they grown you need the help of God. You need the help of God. It is my prayer this morning that Marungu agakwainya. Lieto na Yesu Kristo. Nenda kurikia kiuga gatere. God has given you the power. Number 1. Ekenda gwaka. Nobody kogite gamba. The power of choice. Make a decision. Ite gamba Deuteronomy kureka de mada na date 19. Iruga de gwete goro nande. Narua eje. Biombe gokojera nkenekera muntu kanya gakwithurera moyo kana gikuo kedarimo kana kirumi ende Murungu akawingo koromba withurera moyo nekenda ugwe na ruciara rwaku bukomba gutura iromba nakwa rukererwa na arua mwendwa ne withurere gwaka na Murungu. Make a choice. Kitegamba gwaka na Murungu nonto tiomba inya waigera na waka nawe utoro bukagira bwajaire bekenda omba gwaka yento kirake kareto kumio na kegatora na getoro boraja na gekethwa kena muguzo. Number 2, cultivate a lifestyle of prayer every time amurombi itora kinyira mono anto akwenda intobia biarakaraka turande nyamaromba take away utombo karoromba kwenda kikoromberwa witanajo negitara ugana nde gwitonyithia ndene ukura Danieli 3:11 rwathoro gwitu imunene au antu ndegoro jetoromba Murungu yonge tiga Murungu yade omba Danieli kwa kinya 9 Biblia igwa jamokarie jo awe go kinya 9 hareta ritie nyomba yawe haraturia maru harategera bwa ruguru haramberia kuromba jora bwari withire bwawe mwendo wontegete withiro bwaku ni buriko ikorombagirwa kana ikwirombera. Waja thatu no manka tafakari o meditate ho karokethuganagia ruteto rwa Murungu egitaronde na ata Murungu akuga otumba kweregwa Murungu na njere kwigagwa injere kuthoma maandiko kerekaniro neno la Mungu rota Biblia ruga ukura Zaburi 138 musare jwa iri Murungu natete ruteto roro ngoroki yorate terietwa ryawe. God reverses his word above his name. Kwa nagwa no batiko river no ntore irore kuonania no Murungu mokarie jwawe modhide manto jwawe. It is high time you make a decision to meditate the word of God. Nekenda omba gwaka mwako yogatora na gwaka musingi jokethwa jo na igweta bwaja thatu bwajana ne wethiro we na expectation weregero bwa manto jamega hekuria Ibrania 11 musare jo mbere enero gitaronde we na wetekio weregerete manto jamega kinyandwene ndera gotega Jesu akegeru inkoma agerwa mageria jathatu agerwa inyana irio hagerwa na mbecha agerwa na nyonene lakini ari mwire iko andiki he never got off the track ataumere mubango ne jwawe. Biblia ruga aroragwa endo amona bou he had the expectation
to accomplish what he had come to do under the sun. Igo korombera rukererwa na ruwa mwendo wakwa owe wamberie kweregera manto jamega. Have an expectation. Biblia ruga wete kweregera. Ikweregera manto jamega. Yara medo jationete. Ni okoje point biria biraneri. Endo otobira na wethire na medo kawaida. It is that time you meditate. It is that time you expect good. Then aroma idano eruga weregero bra to na bukere mwathani butikoro guchokeria ndao. Na ya idano eruga tere ekenda boba waka mwako jone gweta. Pomba gwaka mwako jona yoga tora ne understanding God's purpose in your life. Kumenya gitomi kya Murungu kira kwendo thithia utorone. Let me tell you, utoro bunda bora Murungu ajane. Ti utoro bagutoro tena kira ugutorira. Tego toro otaragwa kenda wongere gitara sensors. Kwa gitandona te party mwende guru eje anto ba ataro bamberia kuhuga. Te uto atari yo itoko dispute the statistics you. Itoko enda gutarwa kairi to anyeru to bati kuongerwa. So ba tuteka to ende guru ne to ongera indandi gitara sensors kana to ongera population. We are here to accomplish God's purposes in our lives. Mandika duade nukura madhivyo. Nira Daudi akorere na arekia kuthithia wendi bwa Murungu na aringaniriro na bojowe. It is the time that you know kenda omba kumenya yaro kuthithia Murungu ogutumete kejo owe menya na ata Murungu akwenda imbia kwenda thithia jambekete mete batimbayo ria wore wherever Murungu agwekete te displacement. God had ordained for that. God has placed you there for a purpose. It is the time ori Murungu atere je yonde tere baba na tokwenda. Kanisa yone nkere na tokwenda. Kwe mesingi bedere tenkora na nonkoremwa. Era baba ntethia. No, you are there for a change. For that very time Murungu agwekete au kenda omba kureta change. So understand God's purpose in your life. Nene kuria Luka 15 mstari wa 17 yoruga na mutano ora waurete ndakinye gita na leo kinye gita rere maandiko yoruga araja koichokera thithia akamuchemani na ugwa mwendwa we kirage kina thina na ugwa ko tathithia akamuchemani na ugwe. Have a meeting with yourself. Arerwa araichokera. Yani omuntu bware bwo weta nkengurwe. Ende daiji awichokera. Omuntu bwo kweja. Omurungu bo kweja. In other words, agakioneki. Aya menyana gwetu abantu ibakonyira. Ai baba na andikete ndaka nyinge nkombo nyinge ikora na ikara tigaria. Na ati ankora machao ja irio bya ngorwe naja. Arauga kanchoke. Ingo kurombera rukiriro na ruga kinya ugwere. Murungu atochokere mathoganio jaku. Kinundu ko wekeri gitege yaku gititwo ndaikeje. Murungu akwenya, akwe ombani, akwe mathoganio jaku au chokerie wendo borora arabu bombere. The other day ngita na gakoroba mosemina kora roire. Dabera atekera kiorete ontoto kone nya divorce shingete ojo. No to bakwetha totena true men, totena akorobama. Mokoro karonga maikumeria kuona aina anja, aina mwakoro na aina ana, bakedhomaga, bakienda go bakeja gogoro baketherethera na ngina. Kwaga a true man. Na true man ereti ambio komenya purpose emorungu. Dene njewa kunenkerete we mokoro, dene njewa kunenkerete we mwekoro, dene njewa shiari we mwana. You need to understand. Why did God bring you forth there? Jesu ako chiaro rokongorone ata atorereku. But even though the point of arrival, etare njega, the Lord Jesus aigetene, Lord genero nene, akedhaga na baba, eteko makania. What you need to understand, ara umere tetyo komata ni aroka rekeria. No go struggle goko banga kugurana, no go struggle goko banga kwambia project, no go struggle ikarando ka proti okwenda Korea, no go struggle kwe mwana okwenda wikia school next week. Let me tell you, remember Murungu agwekete au no to bwan tetu gukuthithia na inya yawe neguru na araika ibakombakete ogakua nkoro. Hallelujah. Ogakua nkoro. Hallelujah. Bwana sifiwe. Isaya 30 mstari juu ya 10 na mstari juu ya 14.
erio toyatea gwatera nkuma ya Murungu yama no tonde gorone kinyete anto haranto bakuga atere hokathoma kithomo kiu kiruga baramwira barera irori atere na ategi bamantu ntegera jara nkwenda otegerwa mbira jara nkwenda kuigwa tomeria nkumere togwira gewe tigo gutwira jo kwenda ni onde goro tori na arua. It is high time waambie gushikilia injili ya kweli ile gwetwa good news na we Murungu baba agagutethia gwaka kurekia kila wambetie gwaka na kekethwa kena mojori na kena okumio na Murungu ari iguru agaikumithia na tankwenda gukwira mwendwa wakwa nkirekia ndikwira mwathani ombaga na kuromba na ugwe Murungu agutethie na kumbanire nikenda jara jothe tutakuthithia Jesu aja inya egukinyanira kadobe na ugwe rietwa Jesu mwathani Murungu baba rietwa Jesu pwega nuntu bwa mutegeri uju akugitega mba gwaka agutega tumba ari wenka Jesu mutethie mumbithie onenyatha igatigate nego opposition utugi bwaku bura bwatetherie Paulo ibomung'anite kirundu waku agamutethia na agaitoko je muthio mweri jojo muthio mwaka jo Jesu nitheta matujabata kinyaki umagara eta gonto koretete mwendwa ujo mutharime no mukarie no mwentu kwinjega ritonda Jesu Kristo ndi kuromba no kutharima Murungu abutharime muthio matujabata ugeta kanisa na bugeta gushiriki ndire mwathani thina baubwi marieto ja kwambo de Pastor Dennis kuma Kinoru GBM igoro Kinoru Primary namba yako ya thimu ni 0729 081 129 wenda kumbona ukambona ada ingoko gwato gento na worship experience kuma thainyanya na Pastor Dege kutoka Timao na wakaribisha tubarikiwe na Mungu anawapenda. Shalom, God bless you, live forever. Wero TV. Shalom, shalom.